ikipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sports zigiye guhabwa amafaranga. Ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sports ziri mu makipe atandukanye azahabwa arenga ibihumbi 50 by'amadolari kubera gukina imikino nyafurika. Ndagusabye ngo kora subscribe, nkomeza gushimira wowe ukomeza kudukurikira kuri Ibyiza TV, nawe ukora subscribe nkomeza kugushimira, ngusaba gukora subscribe nawe utarakora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Reka amakuru tutere mu kipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sports, aho ndetse zinafitanye umukino ukomeye cyane kuri uyu wa gatandatu saa 12, aho ikipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sports ziri mu makipe atandukanye azahabwa arenga ibihumbi 50 by'amadolari kubera gukina imikino nyafurika. Umunyamakuru w'inararibonye muri ruhago nyafurika Mick Junior niwe watangaje ko CAF izaha arenga miliyoni 50 y'amafaranga y'u Rwanda amakipe atarageze mu matsinda y'imikino nyafurika y'uyu mwaka. Aya makuru yatangajwe n'umunyamakuru Mick Junior ubwo ukomoka muri Ghana, ukurikirana cyane umupira w'amaguru wa Afurika n'amakuru awuvugwamo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, kuri wa kabiri, abinyujije ku mbuga ze zirimo na Twitter, aho yavuze ko amakipe atarageze mu matsinda ya CAF Champions League harimo APR FC yari irimo ndetse na Sekafa Confederations Cup 2023-2024 yarimo Rayon Sports, ndetse azahabwa arenga ibihumbi 50 by'amadolari. Rayon Sports yagarukiye ku muryango winjira mu matsinda ya CAF Confederations Cup 2023-2024 nyuma yo gusezererwa na Al Hilal yo muri Libya kuri penalty, mu gihe APR FC yasezerewe na Pyramide FC inyagiwe ibitego 6 ku gitego kimwe mu kwishyura umukino wo kwishyura wabereye mu Misiri nyuma y'ubanza wabereye mu Rwanda bakanganya ubusa ku busa. Amakuru mbazaniye nayo ngaho, ndabasaba ngo mukore subscribe kugira ngo dukomeze kugendana akantu ku kandi. Ndabakunda cyane, mbararikiye gukurikira amakuru akurikiyeho. Ndaza mbazaniye amatike ya ekipe ya Rayon Sports ndetse na ekipe ya APR FC. Ni derby APR FC Rayon Sports week, ni derby y'iki cyumweru za ku musoko wa gatandatu. Ndaza mbazaniye amatike yamaze kujya ahagaragara, ndaza mbabwira aho ageze agurwa.